Kani kedai All India Radio Shillong ka khubor ban puli da ilu satas in kini kilong kimat bakong sam jong ka khubor. Let jungo umunti rangba ka Meghalaya ukonrat ke sangma ya ka Ganesh Das Hospital bat Dreet Provincial Chest Hospital Hashulong ban pet ya ka jumbo ya ka ko peni oxygen. Nwat ke sarkar ban peni da kawai pat ka scheme na ka bantaban bay ya ka jingwit jinsep jong ki priyo basya sumar bat makhlat na ka jingpan COVID-19. But Pak Hang Shua ka Deputy Commissioner East Khasi Hills yaki yaw ya dia thiet hasmit but lat smit namar ka jimbam bot runti yaki kandon ka COVID-19. Hashwa bangin pois ki kubor ki babanya sum ha sha skor yaki ni ka jimpan bana. Namar ka jingnang buon ki priyo ki bayo yaki jimpang COVID-19 ni kentui ki nong singap jungi bakin kensting yaki ni ka jimpang handrai bakin bot perking bha yaki kandon jingada but na ka bunta ki to ki bala palat sa pusan snem karta ki bala dap a yaka wat banungkong jong ketika COVID ba kidai balik a yaka wat ka ba a jong ketika hakapur balabu. Pikir bat yada yaladi da ka babot yaki ni lai tali ki kandon ki basuk banle. Deng ya kejingda kamat bat kamut pencinga iwei na iwei pan bat kam pikir ban lek ku ya ka kamat bat kikti menta ki kubur ki babanya Umunti rangba ka Meghalaya ukonrat ke sangma nin ka siu la lit chingo ka Ganesh Das Hospital bat ya ka Dreet Provincial Chest Hospital ki badan hanong ba Shillong ban pet ya ka jingbu ya ki ko peni oxygen yakini ki ko peni oxygen balabo hakini after ki hospital la baitin ka lembaka Prime Minister's Citizen Assistance and Relief in Emergency Situations PM Cares Fund. Ka ko peni oxygen ka Ganesh Das Hospital ka laban peni South Spa LPM ka oxygen ka ban laban sam sya ka South Hoteli ki jingtia bat ka Dreet Provincial Chest Hospital kana ban pinmi Laspa LPM ban sam na kabanta kilai projing tia umunti rangba ula pinpau ka jing snguhun halo ka jing ya chaplang jong ka kam ban bu ikini ki kor pinmi oxygen but baya ka Dreet Provincial Chest Hospital in pentre kamno hapo asngi ee kat ba ka Ganesh Das Hospital lasdang ban pentre kam yaka Meghalaya ke medan kandai spa san punyong ngut ki priyo ki badang yot maya ki jingpang COVID-19 nun kasni bat kat kandai ngut ki bala klat nakini ki badang yot mai la spa plapo san ngut ki den East Khasi Hills chi spa kandai posau na Ribhoi district bat kandai pungut na West Garo Hills lamban na kiwede ki district jong ka jilla Hakajo kapor hinyo spa san posan ngut ki priyo ki lakot himen kasi bat ki babuan hi kata lai spa kandai posan ngut ki day na East Khasi Hills district. Ka East Khasi Hills district ka don menta aspa san po kandai ngut ki badang shitam bat baro ki badang shitam hapo ka jela ki long hinyo hajar kandai spa hinyo po wayngun. Ka surka Meghalaya nin ka singi ka lapinlong ya ka lang banyatay halo ka jingkang tup ya ka Meghalaya Health Insurance Scheme MHIS ha ka ba aji sumali kinong pang COVID-19 habe kren ba kinong to kubor umuntri ka tanat ka kwet ka kya uba AL hek ulong ba ka surka kanya kren ban pinni da ka way pat ka scheme ba kerpang na ka banta ban bay ya ka jivut jinsep jong ki bre ki ba sa sumar na ka jingpang COVID-19 bat ki bala khat no ru ka kubon ak MHIS ka lapintip bakidan praspa andre pondre ngut ki priyo ki basa sumar na ka jingpang COVID haki private hospital bat ki bale yakates ki don 1,000 kandai po kandai ngut Kandan ke jing hap slap ke bajur haki babun ki jakar kat ke jing tit uperthat batkal air bat ke jing thabalele ha Meghalaya mentakasing namar ke jing ki jong ke eryong yas ka bala banya chapang chatai bat chatai setni uslap ulaban kam juru hakikat to kan ni ki jaka jong ke jela kene ke dek All India Radio Shillong ka bon lam chapi ya khubor Ka Deputy Commissioner jong ka East Khasi Hills District nin kasngi kalapini ya ka hukum ban Pak Hang Shua ya ka yaw hasmit bat halat smit tat hadu bandapin banada kung maypan na marlalam ba kinong kayi kinong Beijing day bat kipat ba kimshin na buot unti ya ki kandon ki day ba ka jiya kun ya ka COVID-19 Hakani ko hukum laong ba UPDO kamaring kaning blok unsalom ka jihalang ba usim ka hima khairin ki sodar shnong ba ki COVID committee management team ba ru ba ka committee ka bapet ka yo hashua ban plebian ya kini ki yo
Hakaway Pat Kalyang, Ko-Office Jong, Deputy Commissioner East Khasi Hills District, Kalapintip, Bakinurap Kibadan Jakarap Hakishnong Baper Ha East Khasi Hills District, Kila Bannet Chiki Jakarap Ban Sumari Kimarap Jonki, Hakani Kapur, Wat Lakadon Kajing King, Namar Kajing Kangdam Bat Curfew. Kinong rap kilapan pentip ling bakit ang baksunong ni COVID Management Committee bakin pentip pat syaki BDO jongki hakabiade bat kami. Hapo ki arpaw saw kanta balala palat lailak arpon riw hajar ngut ki priyo kilakoit na kajingpang COVID ha India bat shilak kandai pon riw hajar saus pa arpon yung ngut pat kidang yut maya kajingpang hapo kani kajuk kapor hakari barok kawai. Kajingkut jungki priyo hapo kari kalanangki usaka prapo kandai point arpon riw na kashispa bat kajingyo pang ki priyo hakashisngi ru kaladuna ya ka arlak ngut. Katanat kekot kekiat jung kesulkar pedeng kala bunrap bahaduk menta palat arkelur salpo lak ngut kipriu kilakot na kejingpang COVID-19. Lamang Hendrius pa inyo po pra point laipo kandai kelur tingka ya ke Megalia na kebantaban pentrekam ya ke Jal Jivan Mission ban pinbiang sekilong ying hakinong kendong hapo kasne mang tingka arhajar arpawai arhajar arpawar hakaba nakani ladat ban pungat chispa Hendrius po kandai point Hendrius po kelur tingka. Kani kejingarap pisah jang kesulkar na kebantaban pinbiang umbam umdi hakinong kendong kapen isai kedar ba kesulkar pedeng kebu hakmat ya kakam ban pinbiang ya kejingdan kam jung kipat ba bat kam tam ban pinkiu ya kejing im jung kipriu hakinong kendong. Apo kesnem mang tengka arhajar arpawai arpawar lamang kendai hajar aspa andre po kelur tengka hapo kejal Jivan Mission kun kejingarap na kesulkar pedeng na kebenta kejengla kathan cetai lambi'i. Kamegalia kan lak mantek rakam ya kejingwan men shop ka klam COVID-19 hakasin ka baar tan hapo shitayo lada ki nongsong shnong jongka kiburam ya ka hukum jing kangdam da ka ba ki shongkop hapo ing bat buat perking bha ya ki kendon jingada hayeng hasem laong principal secretary katanat ka kwet ka kya usampat Kumar. Kejingbuat perking ya kikendon halaying tang hapo shitayo kan na ban pinsange ya kejing sapriang jong kenyang jingpang na uway ubriw sa uway pat namar kapur bagidak kishin jong kenyang jingpang kinpaw sabar kalong kumbasan hadu hinyawsngi. Usabat Kumar ulong ya kane hadien ba kejalna kala saki ya kejing kiustet kejing pang COVID-19 kibriw ha kejala kabala chankot sa kaprahajar. Menteri Rangba ke Assam Himanta Biswa Sarma labatha ya katanat ka koit ka kya bahkan penkre ikitiar kitar ba ki ko jing sumar ya kejingpang COVID na kabenta ki kena ha kejala labatha badai bambu ya ki ICU na kabenta ki kena habaro ki Medical College bat hospital bat kumjuru ha ki district hospital ki baton ha kejala. Habakran ha kejing lang ha Guwahati ban bisar banya ya kejing long jingman ka COVID-19 ha kejala Menteri Rangba ulong baknang ban penklang ya kejing jing sumar ki kena ka sarkar kan bu laipotali ki ICU na kabenta ki kena ha Guwahati Medical College and Hospital bat mar arpotali ha Assam Medical College Hospital bat Silchar Medical College ban penkut ya kubor sa sising pensau ya kimat pakongsan. Lejungo Menteri Rangba ke Meghalaya ukonrat ke Sangma ya ke Ganesh Das Hospital bat Reed Provincial Chest Hospital ha Shillong ban pet ya ke jingbu ya ke kor penmi oksigen. Enwat lat ke sarkar ban penmi da kawai pat ke skim na ke benta ban bay ya ke jingut jingsep jong ki priu basyak sumar bat baklat na ke jingpang COVID-19. Bat pak hang shua ka DC East Khasi Hills yaki yaw yade thiet ha Smith bat lat Smith namar ke jing bombo renti yaki kanton ka COVID-19. Kat tol ko kubor kalakut nak All India Radio Shillong.